Sebelum lanjut, saya berharap kalian berkenan untuk klik like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tahu bila ada video terbaru dari saya dan agar saya semakin bersemangat untuk membuat video ke depannya. Bila ada masukan atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Om Swastiastu. Inggih malih-malih ring channel titiang Dode Bingin. Ring kesempatan galai mangkin titiang jagi pacang mekari tutorial kekendangan tabuh rejang sari nggih. Iki request saking semeton subscriber nggih. Nggih majang semeton sedurunge nglantur durusang klik like utawi subscribe nggih. Mando channel iki semakin berkembang. Dalar mangde semangat titiang kari video selanturnya nih. Dalar ini minta requestan durusang terkhusus ngangen kendang tunggal. Requestan terbanyak pastiko jagi pelajaran titiang. Ini sampun kekenian untuk titiang pastiko ini mantan galah jagi karen titiang videonya nih. Nggih kekawitin. Nenula nerona nenuna nendin nalun nalinar. Niko pertama kali dede cung deng jong deng pun alana dede cung deng. Oke lanjut nyolong nyong nyelang nyot nyat chong ni nya nyolong nyelang nyong nya nyolong nya lulu nyolang lu ya lo la li nya lang la yo la li nyong leng nyong lang nyong leng nyong lang yo nya lo li nya lang la cha lo la li nyong la li nya li lo le leng le cha li yong pun pa chu pa ni lo le leng le na li nyong la li nong alo na ni no neng 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 na li nyong la li nong pa chu pa pun ni no le leng le na li nyong la li sama ni ko pak acu pak ding Awas durunge ngelantur iki durusang mireng ampun iki ngangen headset atau earphone nggih mangde lebih jelas niku suara kendangnya nih. Soalnya agak ngeber ngenten nggih. Ampun ayang demen lek dangang nggih. Ampun. Pak acu pak ding Halo nang pak acu pak ding sir ampun usan nike ngangen pupuh 1 2 3 4 ngangsel usan nike malih 1 2 3 4 angsel nguncap ngangen pupuh 5 talar 6 pupuh usan jadi nganget nyang tem daging pupuh 1 nggih ngangen pupuh 2 3 4 5 ngenten nggih usan 2 3 4 5 ngangsel usan nike malih 2 3 4 5 angsel nguncap ngerasa nike ngangen pupuh 6 sareng 7 mau ngangsal gitu nggih. Mun dari riong mantan nggih. Lulu jola lo ni la la li yo li la la ni lo la li ya li yo leng yo la lo ni lo li la da ta lo la li yo la li ya li lo leng le ya li la li yo la li yo nyap jang dua ampun kedua kau le la li yo la li yo la ampun untuk sana durung uning pupunyane durusan tonton ya sampun titiang kadanen ring video sebelumnya videonya titiang genaring kolom deskripsi nggih. Klik judul video puniki wenten selengkapnya dika ampun wenten link video tutorial pupuhnya nih. Ulang. Nyale pasir. Ampun asal ke ring pupuh ke 2 3 4 5 ke 5. Asalnya nih sirna bapak cupacu
Asalnya ulang, lenang pak sin pa cu pa ding pa cu pa pa ding pa ding cu pa ding pa cu pa ding ding cu pa ding pa cu pa cu pa cu pa cu enten angsal adengon niko jadi jero nyanget nyang dan ulang angsalnya lenang pak sin pa cu pa ding pa cu pa ding cu pa ding cu pa ding pa cu pa cu. Terakhir nih kau pak cu kalau nang pak cu benar pupo tiga sal sina pak ding sir bisa nih kembali mupo 2 3 4 sir kan ampun pupo 5 nih ke pak tapi tan pupo angsal nih pupo ke 6 sarang 7 rumon nguncap nih ke ampun sitane pupo 2 3 4 sarang 5 makin ngangen 6 7 nguncap sin ampun usan 6 sarang 7 nih ke wawu ngangen pupo angsal ampun ceritanya niki 2 3 4 5 mungkin 6 7 ulang ya asal indik angselnya nih pak sir terakhir pupo 6 ke sir usah nikah langsung angsal tem daging pak simba yu pa cupa ding pa ding cupa ding nikah patas ke di angsal seperti biasanya ulang simba cupa ding pa ding cupa ding cupa ding cupa ding cupa ding ampun pak cupa ding cupa ding cupa ding lenang sal pak sin pa cupa ding 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 halo nang cupa ding ada nikah pun makin lanjut dari Mungkin lanjut aneh udah yang asal ya langsung lanjut yang ampun alana
ding pa pa ding chung ding chung ding pa chung chung. Ampun. Ding pa pa de ole pa chung ding. Lanjutan nih ke pa chung ding pa chu pa ding pa chung ding pa chu pa ding. Halo nang pa chung ding pa chu pa ding chung chung. Halo nang pa chung ding chu pa ding pa chu pa ding pa chung ding sir. Halo nang pa chu de chu pa de pa chu pa de pa chung sir. Pun chu de ulah jadi la tekan kau nge de chung de pa chung pa de pa chu pa de pa chung sir. Sanika mupuh male 2 3 4 angsal dan nge ampun. Sir langsung asal asalnya patas gak di sana dumunan kau ya. Bon. Asal ampun. Asal niko patas saya di dumunan. Asal niko manggangnya patah niko bang beli nyanyinya raga niko nge pak cuding ntar nge ulang Niko malih mangen pupuh 2 3 4 2 3 mantannya ulang dua tiga mantan sal sir ini kau biasanya 2 3 sekali niki
sir ding bunyi pak enten nggih ding pak sir pak terakhir niku keras lah no ne ra ni no ne no ra ni no ne ra ni no ne no no ne ra ni no ne no ra ni no asal niku sampeyan padha saged niku nggih Pak Anjo Pak de cepak ding cukup de cepak de cepak de Pak ding kita patah sampeyan kita lah saling ulang 2-3 mantan ring no ner nah 2-3 mantan usah nikah langsung angsal no ner nah ni no ner no nah ni no ner nah ni no ner no nah ni nah ni no ner no nah ni no ner ni no baju ding jumpa ding halang ding baju ding jumpa ding pak cuka pak ding jumpa ding ding pak cung halana ding baju ding jumpa ding pak cupa ding jumpa ding pak cung halana Saniko no ne na ne no ne no ne na bon pa chu pa ding pa ding pa chu pa ding pa ding pa ulang no chu ding pa ding pa chu pa ding ulang no ne na sir ampun nguncam kok nggih no ne kayak diko nggih no ne na ni no ne no na ni no ne na ni no ne no no ne na ni no ne no na ni no ne na ni no Pak cupa pak de pak de sir sadiko male pupuh 2 3 4 5 ulangi no ne na no ne no ne no ne na ne no ne no ya sin ne no sal sin de Amerika mantan patah nih kok asal kedua nih kok lain ya ba ba de chun de chun de chun chun de chun de ba chun chun de chun ba de ba cukup pa de cukup pa de ba de nah oh la de chun de chun chun de chun de ba chun chun de chun de ba de ba cukup pa de cukup pa de ba de dan cukup pa de ba de sir lah pak dia ulang usah nikah malah 2-3 mantan tapi nguncam nikah nggih
sir. Misalnya kan angsal ya. Kan dua demon. Do re. Keras kok. Do re. Tambah apa? Ini kan ngas. Cak demon. Do re. Do re. Misalnya kau ampun kau terakhir kau jangan rap ngawak baju ding baju ulang ding baju ding baju bapak ding ulang ding baju ding baju pading jumpa ding ding pak jumpa ding ding baju ding alang kau ding baju ding jumpa ding jumpa ding jumpa ding ding baju jumpa pak jumpa ding jumpa ding jumpa ding 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 baju ding baju ding jumpa ding jumpa ding jumpa ding ding baju jumpa ding jumpa ding jumpa ding baju teng tak pun emang kali terakhir kok ampun teng tak ding cung ding baju teng tak ding jumpa ding baju ampun teng tak doleng yang baca ding jumpa ding ding cung ding jumpa ulang teng tak ding jumpa ding ding jumpa ampun ke bagian pengawak nih kang asal terakhir nih kang jumpa ding baju jumpa tadi lah baju teng tak ding jumpa ding teding long menika dados nenge si malu kok ding baju pade pak ding pupo 2 3 4 5 angsal misalnya ke pupo 2 3 angsal le 2 3 4 5 angsal pupo 2 3 angsal entangnya ulantian dari awalnya kalau nanti yang ide neno la re no na neno no nen in lo na len na chong ye la ti lo nga yo ye la ngot ye la ra cho ni nhà như lo ye như le yo ye nhà như lo ye nhà no lo yo la lo ti la lo la lên cho lên nhà làng là ye yo la lên trả lên yo le yo la ye lo lên nhà làng là yo la lên nhà lên lo la lên le trả lên yo la le
pupuh 6 nggih. Si asal dari niko ulang dari reong lu do la lo ni la lo la le no ni la le lo la le da le lo le yong la lo ni lo le nga la lo la le yo la le nya le lo le da le la le la le Kadhenika dados nenge. Nya menika dumon yen ning video niki akeh sane senang utawi like, nonton, subscribe utawi berkomentar. Jadi pacang tiang lanturang ring bagian pengawak nyanenge. Nggih, menika dumon yen wonten niwang ring video puniki tiang lunas pengampura. Dalar tiang matur suksema sampun ledang nonton video tiang puniki. Dalar sinap tiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.